Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, manuka munsi y'iyi video urebe neza ahantu handitse ijambo subscribe, niba ukoresha igifaransa handitse s'abonner. Fyonda ko ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru zacu zizajya zisohoka. Ntiwibagirwe gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko abarwanyi ba M23 baraye bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gutwika ibikoresho bya gisirikare bya Fardc n'abacancuro mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, mwijoro ryakeye kwigenekerezo rya 8 rishyira igenekerezo rya 9 abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Itsinda kabuhariwe ry'abarwanyi ba M23 barwana mu buryo budasanzwe bagabye igitero gikomeye cyane cyatumye ibikoresho bya Fardc n'abacancuro mu mujyi wa Uvira bitwikwa bigashya bigakongoka. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko amakamyo 2 yari yuzuye ibikoresho bya gisirikare yahiye agakongokera mu mujyi wa Uvira, ndetse abasirikare 5 bakaba bitabye Imana ku ruhande rwa Fardc. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu atandukanye. Amakuru arimo kuva muri M23 ndetse amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu muri Fardc hariya muri Kivu y'Amajyepfo yose arahuriza ku kuba mu ijoro ryakeye abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo karundura. Itsinda kabuhariwe ry'abarwanyi ba M23 bagabye igitero bagamije kwangiza ibitwaro karundura by'abacancuro ba Fardc byari bimaze iminsi bigeze mu mujyi wa Uvira. Hari amakamyo agera kuri 2 yararimo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'intwaro yahiye arashyira kongoka. Ku isaha y'isa 6 z'ijoro muri iri joro ryakeye abanyagihugu mu gace ka Uvira bumvisha ibintu birimo guturagurika, ndetse babonye umwonsi mwinshi cyane urimo kuzamuka mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bari bamaze gutwika amakamyo agera kuri 2 yararimo ibikoresho bihambaye by'abacancuro, ndetse amakuru akemeza yuko ari igihombo gikomeye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aba barwanyi ba M23 bagabye iki gitero, amakuru dufite nuko bari bamaze iminsi binyegeje muri Uvira, ndetse hari n'ubwoba ko abarongoye agace ka Uvira nabo bashobora kugabwaho ibitero abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, guverineri wo ku ruhande rwa Kinshasa, amakuru dufite nuko yamaze guhungira mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 9 Guverineri yahungiye mu Burundi, ndetse amakuru aremeza yuko bamwe mu basirikare bakomeye ba Fardc bamuherekeje mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 yabigiye kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, nubwo ucungerewe mu buryo bukomeye n'abasirikare barenga 200,000 biganjemo abarundi ndetse n'abandi basirikare benshi cyane ba Fardc n'abazarendo.
Kuva mu byumweru bibiri bishize umujyi wa Uvira wagiye ugeramo intwaro nyinshi. Hari amakamyo menshi yavuye mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika akazana intwaro bivugwa yuko zizakoreshwa n'abacancuro bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakava muri Amerika y'Amajyepfo cyane cyane mu gihugu cya Colombia. Aba bacancuro nabo mu itsinda kabuhariwe ry'abicanyi kabombo bitwa Black Water. Abangaba rero ngo bagombaga gukoresha intwaro zikomeye kandi ngo zari ziri mu bubiko mu mujyi wa Uvira. Izindi zari zikiri mu makamyo yazizanye muri uyu mujyi wa Uvira. M23 rero yaraye izitwitse. Amakamyo abiri yahiye arakongoka, ndetse amakuru yizewe aremeza ko abasirikare 5 bo ku ruhande rwa Fardc bahise bitaba Imana kubera inkongi y'umuriro. Abandi bivugwa yuko barenga 7 bakomeretse mu buryo bukomeye. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aremeza neza ko iyi operasiyo yakozwe na M23 ari imwe muri za operasiyo zihambaye cyane. Fardc ndetse n'abasirikare b'u Burundi ntago bamenye uko bigenze. Amakuru dufite aremeza yuko iki gitero cyagabwe hariya muri Uvira M23 yaba yakoresheje za drone. Biravugwa yuko drone z'ubwiyahuzi arizo zajyanye urufaya rw'amabombe, ndetse abari baziyoboye nabo bikavugwa yuko bari muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu rero bigaragaza yuko intambara irimo kujya ku rundi rwego, ndetse icyuka cyo kurebana y'ingwe kikaba gikomeje hagati ya Fardc n'abasirikare ba M23. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 humvikanye urufaya rw'amabombe mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru dufite nuko abasirikare b'u Burundi barasanye na M23. Abarwanyi ba M23 biragaragara yuko barimo gusatira igisagara cya Uvira, ariko kuri iyi nshuro noneho bakaba barimo gutanga isomo rikomeye ku gisirikare cya Fardc. N'ubwa mbere igitero nk'iki kigabwe ku bikorwa remezo bya Fardc, ndetse M23 igatwika zimwe mu ntwaro zikomeye za Fardc. Biravugwa yuko mu bikoresho bya gisirikare byahiye haba harimo bimwe mu bikoresho by'itumatumanako, ndetse na zimwe muri drone z'igisirikare cya Kongo zari ziri mu bubiko bwa gisirikare. Kugeza ubu ntacyo M23 iratangaza kuri aya makuru, ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ntacyo buratangaza kuri ibi bitero bivugwa ko byibasiye ibikorwa remezo bya gisirikare mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ubwoba ari bwinshi muri Uvira, ndetse abategetsi ba Kongo bamaze kuvanamo akabo karenge birukanse. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ngaha mu Burundi aremeza ko uyu muguverineri yageze mu Burundi ari kumwe n'abasirikare bamucungereye umutekano. Yahunze kubera ubwoba bw'uko M23 byakekwaga ko muri kano gatondo itangiza imirwano karundura yo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu byongeye kudogera muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi batwirwaneho baravuga yuko indege z'intambara za Fardc n'igisirikare cy'u Burundi zirimo kurasa mu duce dutuwemo n'abasivile. Ibingibi kandi bibaye nyuma y'aho ku munsi w'ejo Twirwaneho yari yasohoye itangazo ivuga yuko ifite amakuru yuko Fardc irimo gutegura ibitero bikomeye muri kariya gace ka Minembwe. Kuva muri kano gatondo rero indege z'intambara za Fardc zirimo kurasa mu duce dutuwemo n'abasivile mu Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho baravuga yuko izi ndege zirimo kwica abasivile, ndetse bakavuga ko ibirimo gukorwa n'igisirikare cya Fardc n'abarundi ari ibyaha by'intambara kuko barimo kwivugana abasivile.
Ibingibi kandi bibaye mu gihe M23 nayo imaze iminsi isohora amatangazo ivuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo kwitegura intambara ndetse yuko cyazanye ibitwaro n'abasirikare benshi cyane mu bice birimo imirwano. Ibingibi kandi birimo kuba mu gihe M23 n'ubutegetsi bwa Kongo baridoha muri Katari aho barimo kuganira kugira ngo barebe ko bagera ku masezerano y'amahoro. Umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa yatangaje ko nta bwumvikane na buke baragirana n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo bari mu biganiro ariko barabona neza ko ibi biganiro ntacyo bizageraho kuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuzana amananiza. Ikintu cya mbere M23 yasabye nuko imirwano yahagarara, ariko ngo ubutegetsi bwa Kongo bwanze guhagarika imirwano mu gihe bari mu biganiro. Hari izindi ngingo zigera ku 8 M23 yavuze yuko zigomba kubahirizwa, ariko nazo kugeza ubu ntabwo zirubahirizwa. Muri izo ngingo harimo ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kubanza bukavanaho itegeko bwatoye rivuga yuko ubutegetsi butazemera kuganira na M23. Ubutegetsi bwa Kongo kandi bugomba kubanza kuvanaho ibihano by'urupfu bwafatiye bamwe mu bagize M23, ndetse Kisekedi akemera ku mugaragaro ko ari mu biganiro na zino nyeshyamba. Harimo kandi ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba gufungura amabanki mu mujyi wa Goma. Ibi byose nta na kimwe kirakorwa. Mu gihe bimeze bityo rero, imirwano yo irimo kubica bigacika kuva muri kano gatondo hariya muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Minembwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko indege zahagurukiye mu gihugu cy'u Burundi arizo zagiye kurasa muri kariya gace ka Minembwe. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu rukerera rw'irigenekerezo rya 9 aribwo indege ebyiri za Sukhoi Su-25 ndetse na za drone z'intambara z'igisirikare cya Kongo zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura zikerekeza muri Kivu y'Amajyepfo zinyuze hejuru y'agace ka Uvira. Izi ndege zirimo kurikoroza muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko burimo guhangana n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwihuza na M23. Nyamara bano barwanyi bo baravuga yuko Fardc irimo kurasa mu basivile ndetse ko irimo gukora ibyaha by'intambara. Ku munsi w'ejo abarwanyi batwirwaneho bari batanze impuruza. Basohoye itangazo bavuga yuko bafite amakuru yuko Fardc irimo kubateguraho ibitero, ndetse muri rino tangazo ryatwirwaneho bagiye bavuga uduce turimo kugaragaramo abasirikare ba Kongo, ndetse ko indege za drone ku munsi w'ejo ziriwe zizenguruka ikirere cya Minembwe. Izi ndege za drone ziriwe zizenguruka mu Minembwe twamenya yuko ari indege za renseignement zari zirimo gukusanya amakuru y'ahantu hazagabwa ibitero. Iyi mirwano karundura yongeye kubura mu gace ka Minembwe mu gihe umuryango mpuzamahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko bashyize imbaraga mu guhuza ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23. Ariko abihweza ibya politike barabona yuko intambara ikomeye ariyo igomba kuzakemura ibibazo byose biri muri Kongo. Ibiganiro ntacyo bizageraho rwose. Impande ziganira ntabwo zirimo kumvikana, ariko cyane cyane ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bukozwa ibyo kuganira na bano barwanyi ba M23. Ibingibi rero bikerekana ko utwigoro twose two kuganira na M23 tudashoboka. Ibiganiro bya Doha muri Katari biragaragara yuko bizagonga urukuta. Imirwano karundura niyo igiye kuba muri Kongo kuko ubutegetsi bwa Kisekedi bwamaze kuzana abacancuro benshi. Harimo kuza abasirikare barenga 60,000 mu buseruko bwa Kongo.
igisirikare cya Kongo cyakoze ku ntwaro karundura, ndetse birigaragaza ko intambara irimo gutegurwa mu buseruko bwa Kongo ari intambara karundura, intambara ikomeye cyane itarigeze kubaho mu mateka ya Kongo. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, ndabamenyesha ko ibimenyetso byose bigaragara muri Kongo bigaragaza yuko intambara ikomeye igiye kubura hagati ya M23 na FARDC. Iby'ibiganiro cyangwa se kuvuga ngo amahoro agiye kugaruka mu buseruko bwa Kongo, ndababwiza ukuri mu byibagirwe. Amahoro agiye kuba nko guhiga umuzi w'urutare mu buseruko bwa Kongo. Ibimenyetso birerekana ko impande zombi ziryamiye amajanja, kandi imirwano karundura niyo igiye kuba mu buseruko bwa Kongo. M23 imaze iminsi irimo kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare, yarinjije abasirikare benshi mu gisoda cyayo. FARDC nayo yazanye ibitwaro karundura ndetse yazanye n'abacancuro. Ibingibi rero bikerekana ko ubutegetsi bwa Kongo nubwo bwavugaga ko buri mu biganiro bigamije kuzana amahoro mu buseruko bwa Kongo, bwakomeje kwitegura intambara karundura, kandi biragaragara yuko inzira y'amahoro bose batayikozwa, ahubwo ko buri ruhande rushaka kumvana imitsi n'urundi ruhande. Nta kabuza rero bagiye guhangana, bagiye gukocorana, kandi imirwano ikomeye igiye kuba mu buseruko bwa Kongo izasiga uruhande rumwe rutsinzwe ruhenu. Mu gihe rero M23 izatsinda iyi ntambara, nta kabuza igihugu gishyashya gishobora kuvuka mu buseruko bwa Kongo, ndetse bigasiga binatembagaje ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu gihe M23 rero nayo yatsindwa uru rugamba, M23 izahinduka amateka, ndetse nta nubwo izongera kubyutsa umutwe, kuko imbaraga zigiye kuyirwanya muri iyi minsi biragaragara ko ari imbaraga zikomeye. Abarundi, Afurika y'Epfo, Tanzania na FARDC baryamiye amajanja, kandi barimo gutegura abasirikare karundura bagomba kuza guhangana na zino nyeshyamba mu buseruko bwa Kongo. Umuriro ugiye kwaka mu burasirazuba bwa Kongo. Ndababwiza ukuri ko M23 yahagurukiwe, ndetse ibihugu bikomeye bikaba byiteguye gufasha Kisekedi maze bakarasa izi nyeshyamba za M23.